Sai fo manuia tātua tunu le nei whai unga le yaso, ai ano mai e tana fau mai Sāmoa e nisi o mea lo te tupuai. E lea ngai peilunga le whainu mera o la toa a fia le wha mai o le dengue fever, e lea tanu e meisa la vai whanau. Na whae loa i le fo mai sinia o lo vai le whana mai o le whanau, o lungia papali tau ta tito kamu, o lea whasolo toi ina uma le sapalai o me whainga ruenga e whaia i siaki mo le wha mai o le fever pona iwi. Mai o se papo lenga lea i le matanga ruenga le soi fua malo lo wina. O lo tālo sanga i nai le whana te nakti le fiso swani le whainga malo. Ia mau e se te mi wawe le sapalai o ia me whainga ruenga e wha awa wai le wha te nongo ngā ruenga lima te mai tai fo mai te tono lea te no. Sau no foi ulungia, pau de tūlanga o lo te talo ina ia awa nei mo te sia. O le sapalai leo vaila au mawhala au, e a wala tue le fiso swani i alo mawhana wa fia. E la tatu le fase furu wafeta la le fiso swani atoa al wharetupel PSP po le Bank of South Pacific. Mo le ati na ino le no whanga fau mo i la to yeia a fianga o le mafau fau po le Cost and Trust i luna no whanga fau i vai lima. O wha malua se fulu maleono, o masini computers mo ngā ruenga wha tino leo whai ngā ruenga, o masini wha leo tiri leo fiso swani wha lau tili ino la to por kalame una im wha la wiloa. E vesoa so ni ai i mo i la toa i eia a fianga le mafau fau. Pa te seima mo li e ola i le marusi anga mai le la. Ma o le a tele se vesoa swani mo i la toa i toa walu, o lo tau si e le no whanga le kosena. O se tasi o vaenga na whaala wilo le neva yaso le kosena, wa whao ngai na iei me whainga luenga wofo i nā tua le whalitupe. Le wa te tala i se tasi o la tau whale la au e tuto i na ai i a whala au whaisua. Ka pisi ku kama tamato maisi, ina ia soifua maloloina tau mafa mo i lato o lo tau si ai. Na whai lol te mai tai pulu le whalitupe, Jennifer Ulafroen, o le fisoswani ne le whalitupe tau sanga te tasi, mai mātele ina palasi atuanga i le soifua maloloina. Au le nei tau sanga wali liwa tuaile lato fisoswani, e nisi fo i nei o le atuno o lo iaia a fianga o le mafu fau wha le soifua maloloina, e amana i eina ailo lātou tā ua. O le no whanga fau o le Cost and Trust ua iai vai lima le temi nei, e nā o le toa se fulma le ono i lātou e mawhai o le tau si ai. Mai olo o iai le wha moe moe, e fia wha lau te le ina lea no whanga, e na ia mawhai fo na wha o popo atu le whai numera, mo niso i lātou olo iai a fianga i le mawhau fau. O toi whamanatu mai le komisino le official komisio whainga pālota, to le fuatu ia Filolo John Stanley, Mole mamalo le atunu, e le o nofu i te tonu o lana i tu malo, wa resta lai palo tai, ai ese le a fio anga o lo na fai pe no fo i sa vai, po o polo foi. O lo mawhai le wana wha atino lana palo ta mo lana i tu malo, e to tonu se whare palo ta ali tu malo lo alalai. I le tuina lo lana pepa wa mai o na fia lana filinga pole e kisi, e to tonu o le pusa palo ta uta o le palo ta wha apitoa. E pālota i mō sui o lo nei tū mālo, o lo mamau e se maia. Pei te o le au whai o whale pālota le o te pena i le ofisa, mo le whai ngā pālota le nei māsina. Ai o le au whai o whale pāloka ai, le ua confirm uma. Whasa lau ua iwa. Pat lai ai mako spare ngai, ringo whako so oai whasa lau kou kasi. Lai ai mako reserve nga. Langa e ai ku mālo, e ai si whale pāloka, lu whai lo mai wale a wanoa. O nga iei a fuanga e kāre o si e whai. Tā lawa isi mako options a lawa iei. Ai, o lea whai a whalipāroka e whasau wai wā. Ai a mako reserve ngai kōru ngai iei, in case e. Pei ang whaakingo, meling whaakingo me suia inga. Resa koe malanga ia. Ia se mangkawha ma li o lenga malang whianga whikoe reconfirm mai al whalipāroka ngai o i whalariri lenga i kūranga na. Mai o ia whalepālota o mai whasa lau lua se fulmariva, o whamautino mai e le whionga le komisena i ato le foa, ua mai a tāpena uma, ma ua sauni mo le whainga pālota. O le vai aso newa a matai le lui wha le tūla whono, a le whionga i a le atinu uwein so i alo, e whasanga i le komisena o whainga pālota, i lona talia ina leo le pepa wha mao nia resta lai le sui mai le HRPP, o le sui foi le o lo la tau wafa tasi mailo la tu malo, i aulungia i laon pili o popithem, o lo finau le atino e le aini montanga le sui tonu o vaiusu,
Mai i le vao le aso tolu o mati lua afe lua tasi, e angai mai le aso lua se fulma tasi o mati o le tausanga ua mawai. Na sauno fo i le atinu ila na mau wha tautou, e le sao fai fo i le ulungia le i fontanga le fio anga o vai yusu. Na fasili ye le li lo i o lo tu la i mo ulungia, fai maloma tu mo Matthew le misio le atinu, pe a wai fontanga amatai o le fio anga o vai yusu. Na tali le atinu, o ie no foi vai loa, ai le iai i fai ngā no ua vai yusu. Na fasili ye foi pe fa pe feo na ye loa, e le a wai ulungia i fontanga le no. Ana fai loe le atinu, o lo iai matai e to lua o ana mori mau ia wha atu tō, e no fuia sao wha inga matai o le fio anga wa yusu, o le a mori mau mo ia e le ai o ni montanga urungi e whia, a toai foi ma le a wai sao wha inga, a fontanga matai o le fio anga, e le aiso na sila fia, e le vaenga o fisiringi ai o ia e le loia, a leitu te e. O tala fōia mo le wha i unga neva yaso, wha man ria le tua si tātua tino, fa soi fuia.